Sa sempat layar berlon di baju jus ngap. Moshe balikuwa anafaa tabia za mubaya sana. Ini kita di parlok janga baju trailang pat ngamakas nih. Na mwindi mwenza Mentah ngilak jandep ya banker ya kan per pet kini kidai ki balong tikum uter a ki tanjongi ndrai kim dai ki ter a pet ya ker de une long ubah itenat bah bat abaki ker ki penon kam da jermi kim penon kam da luar kumbak penon kam angin mar kam scam ki ang mar takadaw pet ki ni ya ker kan per kam atat kadon kayeng tinggi ker lang itu kabalong kong kayeng pet perlok pet ka itenat ha pet perlok ngapen iya long ka ba itenat ha dalak dep ker pet mentapat perlok ngimut ban sedang parseh kan kawe kakam tinggi lak sedang ban ot kini kisik namar ngimut sinai kata kawe ka balong kum kah tenum gom to bengi penon kaman syang sapet perlok ni dalak dep ma sapet ya kan ke video hadu bakut in saya pet kan ka sik ka jin ha kadon hadu pra insi yo kata kasih jeruk ka ban klik haj artat kan ni kawat jeruk ka badlong kum kawat sya kini pat kidai ki kurat ki macen ban ot ban kam rente ngidang ya ot hang ne ban kam itenat takadaw ibon kijat macen kini kiwai pat kidai ki macen bangi penon kamban long kalong kumerandah kenang bakin kamerte takadaw kam itenat ni penon kam dakane kene kedai macen parlok bandai ngi tiet kum kan ka macen dang la le chinong te yang bahan namar kenang bah dakwa ker pen itenat ru dakasit ru long ka kam itenat ada badan kan ikan mesin kumnet ini kisik bang ilak dep nyat rendah ilak kam jelik ilak kam itenat mentang mut ban penon kam ban tak no kato bang mut ban sinah tenum pet perlok hakabakado ngilak dep hi itenat ne em pet ki deh ki bangi penon kamban syang pet ni sinakum ne kini pat ki balong badon kasan buat kuntung sinakum to abdo kublai ya pi perlok barok pi balak pet haduk bakut dekan video kini kidai kibah kitiar bangi yasna la kambun sngi la sita yo tam ine hal kijong pilak ban itu pilak bom itu kini kidai ki lem ki bangi penon bu da u bolat hapo kidai ki bah pet kilong kumne